Enero berpendon budaman lekapur. Ya sakramen utama duan lombe. Kapuram kaupa berhakum berdan simbakui. Kumba dalam kami kong cumata barabosh nom lashnom amen. Enero berpendon budaman lekapur. Ya sakramen utama duan lombe. Kapuram kaupa berhakum berdan simbakui. Kumba dalam kami kong cumata barabosh nom lashnom amen. Enero berpendon budaman lekapur. Ya sakramen utama duan lombe. Kapuram kaupa berhakum berdan simbakui. Kumba dalam kami kong cumata barabosh nom lashnom amen. Hafte upa berkunum simbakui amen. Upa jongi upa hameng long bakui kerteng jongme. Kanuan kenma jongme kanong kamon jongme hak kinder upa hameng. Toai tinggi bentar jumpang jongi bala kasim. Batoma beni kirigang jongi. Kumbang irima beni balasireni. Padwa dalam Isha jimpencoy. Henry tepelali mina kabasiu amen. Kublai ko Maria kepada Jingisynei-blei utrai berpala kuya pada pengkentei. Badagat kuya sok wajong hau Jisu. Ko Maria bakul kumi choplei dirwai na kata jini kenho. Mentau berhor ciap jongi amen. Nganget hau blei pada bor baro. Unang tau kapadang makrel. Badau Jisu Kristus kun mamarwei jongu. Utrai jongi ya belapun naman simbakul. Ya belakana ke Maria Tisti. Ya balasal dari Nabi Pontius Pilatus. Rasa nabnaya daya berlebih leher syakibaya atasmi kebalai dari Maria. Ulagi usyame usyam syakaman ublei kuparan barbaro. Nangkawan parishar kibiim kibaya. Nangay naman simbakul nakabalang telipakul. Hagin sakit kuy hagin mabiyako. Agar sini parkano berjaya memujud amin. Kopam jukut ngajarwa hamle kamen berkasna. Kamen se menajinglong blei kun bile jomi. Utrai kedra jungi Yesus Kristus. Berbiar kata ibu jungi. Pajang percaya berkawe. Namar gajing syashi tom kordesa janggu. Toisne yang ini berpercaya berkawe. Namar gajing syashi tom kordesa janggu. Toisne yang ini berpercaya berkawe. Namar gajing syashi tom kordesa janggu. Toisne yang ini berpercaya berkawe. Namar gajing syashi tom kordesa janggu. Toisne yang ini berpercaya berkawe. Namar gajing syashi tom kordesa janggu. Toisne yang ini berpercaya berkawe. Namar gajing syashi tom kordesa janggu. Toisne yang ini berpercaya berkawe. Namar gajing syashi tom kordesa janggu. Toisne yang ini berpercaya berkawe. Namar gajing syashi tom kordesa janggu. Toisne yang ini berpercaya berkawe. Namar gajing syashi tom kordesa janggu. Toisne yang ini berpercaya berkawe. Namar gajing syashi tom kordesa janggu. Toisne yang ini berpercaya berkawe. Upawam jukut Ngajarwa hame kamer kasnam. Kami siapa jinglong blei kun bile jomi. Utrai kedra jungi Yesus Kristus. Berbiar mentang kual jungi. Bajang percaya berkawe. Namar ka chishash doma kudet sa jung Toisne yang ini berpercaya berkawe. Namar ka chishash doma kudet sa jung Toisne yang ini berpercaya berkawe. Namar ka chishash doma kudet sa jung Toisne yang ini berpercaya berkawe. Namar ka chishash doma kudet sa jung Toisne yang ini berpercaya berkawe. Namar ka chishash doma kudet sa jung Toisne yang ini berpercaya berkawe. Namar ka chishash doma kudet sa jung Toisne yang ini berpercaya berkawe. Namar ka chishash doma kudet sa jung Toisne yang ini berpercaya berkawe. Namar ka chishash doma kudet sa jung Toisne yang ini berpercaya berkawe. Namar ka chishash doma kudet sa jung Toisne yang ini berpercaya berkawe. Namar ka chishash doma kudet sa jung Toisne yang ini berpercaya berkawe. Babum jukut Ngajarwa hame kamer berkasna. Kami siapa jinglong blei kun bile jomi. Utrai kedra jungi Yesus Kristus. Berbiar mentang kual jungi. Pajang percaya berkawe. Namar gajing syashi tom bakul
isnei angi barbaroha per te. Namar jishashitomba korisa jomu to isnei angi barbaroha per te. Kokpawam jugod ngatwahami kamerkasam Jingisynei-blei unbiechongi utrai raju Jesus Christ Baphylla kipopchongi batong partei barokaway. Namar Jingisynei-blei korisa jugu. To isnei angi batipapang kibashitong. Namar Jingisynei-blei korisa jugu. To isnei angi batipapang kibashitong. Namar Jingisynei-blei korisa jugu. To isnei angi batipapang kibashitong. Namar Jingisynei-blei korisa jugu. To isnei angi batipapang kibashitong. Namar Jingisynei-blei korisa jugu. To isnei angi batipapang kibashitong. Namar Jingisynei-blei korisa jugu. To isnei angi batipapang kibashitong. Namar Jingisynei-blei korisa jugu. To isnei angi batipapang kibashitong. Namar Jingisynei-blei korisa jugu. To isnei angi batipapang kibashitong. Namar Jingisynei-blei korisa jugu. To isnei angi batipapang kibashitong. Namar Jingisynei-blei korisa jugu. To isnei angi batipapang kibashitong. Kokpawam jugu. Ngadrawahami kamerkasna Jingisynei-blei unbiechongi utrai raju Jesus Christ Baphylla kipopchongi batong partei barokaway. Namar Jingisynei-blei korisa jugu. To isnei angi batipapang kibashitong. Namar Jingisynei-blei korisa jugu. To isnei angi batipapang kibashitong. Namar Jingisynei-blei korisa jugu. To isnei angi batipapang kibashitong. Namar Jingisynei-blei korisa jugu. To isnei angi batipapang kibashitong. Namar Jingisynei-blei korisa jugu. To isnei angi batipapang kibashitong. Namar Jingisynei-blei korisa jugu. To isnei angi batipapang kibashitong. Namar Jingisynei-blei korisa jugu. To isnei angi batipapang kibashitong. Namar Jingisynei-blei korisa jugu. To isnei angi batipapang kibashitong. Namar Jingisynei-blei korisa jugu. To isnei angi batipapang kibashitong. Namar Jingisynei-blei korisa jugu. To isnei angi batipapang kibashitong. Koblei bor koblei bimchinong. To isnei angi barat partei barokaway. Koblei bor koblei bimchinong. To isnei angi barat partei barokaway. Koblei bor koblei bimchinong. To isnei angi barat partei barokaway. Kalita ni jo Jingisynei-blei ko Jingisynei-blei ka bakarsoy nagsadam pawam jukut. To isnei angi barat partei barokaway. Ko Jingisynei-blei ka buram krautang. Yero jiprauchumi. Ka jubab nga shanya hami. Nga shanya hami. Ko Jingisynei-blei ka jimiyabam la shampang. Nga shanya hami. Ko Jingisynei-blei ko umpoliu bakarsoy nagajimaya juma Trinity bakhoy. Nga shanya hami. Ko Jingisynei-blei ko bamla an shampang Beriu ni daki angel. Ngashanya hami. Ko Jingisynei-blei bami kajing im kabane kajing kemen. Ngashanya hami. Ko Jingisynei-blei kabakam kor banya kabeneng. Ngashanya hami. Ko Jingisynei-blei katolong ikam pela bat kajing pela baro. Ngashanya hami. Ko Jingisynei-blei kabakan thubya ka partei baro kawe. Ngashanya hami. Ko Jingisynei-blei bawan hiar sa ka partei hakadut kaktin balawan longdo. Ngashanya hami. Ko Jingisynei-blei bami nagadin mong kadunut ujisu. Ngashanya hami. Ko Jingisynei-blei badon hapo kadunut ujisu badab Jingisynei kamtam kinongpo. Ngashanya hami. Ko Jingisynei-blei badon haka Eucharist bakhuy. Ngashanya hami. Ko Jingisynei-blei haka baseng kabalang bakhuy. Ngashanya hami. Ko Jingisynei-blei haka baptisma bakhuy. Ngashanya hami. Ko Jingisynei-blei baben manhok yangi. Ngashanya hami. Ko Jingisynei-blei basen rani kajing im jongi. Ngashanya hami. Ko Jingisynei-blei bakdub yangi kamtam hatmir kajing yap. Ngashanya hami. Ko Jingisynei-blei ba ayangi kajing im bane juno. Ngashanya hami. Ko Jingisynei-blei badorang kad batni haman ki banta kajing im jongi. Ngashanya hami. Ko Jingisynei-blei bayada yangi hakading dujo. Ngashanya hami.
Ko Jingisynei-blei ka atiar ka jingkala ka pamut kinong pop donut. Ko Jingisynei-blei ka jinglungo ki angel bat ka jingbom siampang ki rukui. Ko Jingisynei-blei ka jingbom la siampang ki jingmayau blei. Ko Jingisynei-blei ka base yang ina ka jingjanjar baro. Ko Jingisynei-blei ka tulong ka jingsuk bat ka jingkemen jongi. Ko Jingisynei-blei ka bapod yang ina ka jingsuda sya ka jingimba shisha. Ko Jingisynei-blei ka bakan thubia baro ki mati jong u. Ko Jingisynei-blei ko pansnge jong baro ki jintau blei. Ko Jingisynei-blei ha ka babaro ngiyo Jingisynei. Ko Jingisynei-blei ko jingtian bathiang ikitu ki beleng amansim. Ko Jingisynei-blei ka jingkermen ikitu ki badu jingkermen. Ko Jingisynei-blei ka jingjatha ikitu ki basyam jenja. Ko Jingisynei-blei ko jingpelai na ki klam. Ko selamat ko matui na kadujong Jisu batlong ka thamei ka Jingisynei yangi. Ko selamat ko matui na kadujong Jisu batlong ka thamei ka Jingisynei yangi. Ko selamat ko matui na kadujong Jisu batlong ka thamei ka Jingisynei yangi. Father, Son, and Holy Spirit, we praise you, we thank you, and we adore you. Jesus, you told us that no weapon that is fashioned against you shall prosper, and you shall confute every tongue that rises against you in judgment. This is the heritage of the servants of the Lord, and their vindication from me, says the Lord. Do not fear, for you will not be ashamed. Do not be discouraged, for you will not suffer disgrace. For you will forget the shame of your youth, and the disgrace of your widowhood you will remember no more. Eucharistic Jesus, we praise and thank you for your assurance to each one of us. You told us that you will be with us. You told us that you will be, do not be afraid. Thank you, Lord Jesus, for being with us all throughout this day. Thank you, Lord Jesus, for all the blessings which we receive today. As we are in your presence, we place before you our Holy Father, our Holy Catholic Church, Pope Leo XIV, all the cardinals, bishops, priests, religious, and the faithful. We pray for our diocese, our Bishop Wilbert, all the priests, religious, and the faithful. We pray for our retreat center and all its forthcoming programs, especially the Inner Healing Retreat, the Bible Convention, Monday program, and all other programs of this year. Jesus, direct us, guide us. Bless our fathers, Father Joby, Father Lijo, Father Nicholas, the sisters, co-workers, helping staffs, and all those who are working in our campus. We pray for our parish, all our parishioners, and all is for all the forthcoming programs of the parish. We pray for our school, our teachers, students, and their parents. Especially we pray for our class 10 students as they are preparing for their exams. Loving Jesus, be with each one of us. Let our presence in these centers bring blessing to the people around. Through our very life, may we come more closer to you. We pray for all those who are sick, all those whom we know, all those who are in the hospital, those who are in the ICU, those who are bedridden, those who are at home. Jesus, extend your healing hand upon them and heal them from all kinds of their ailments, especially those who are suffering from cancer, HIV, AIDS, all kinds of contagious diseases, heart, kidney, and liver problems. We pray for the young boys and girls, those who are addicted to drinks, drugs, sex, pornography, and all other kinds of bad habits. We pray for the doctors, nurses, and the paramedicals, those who are serving the humanity. Especially we pray for the doctors, those who are doing abortion, the girls, those who are going for. We pray for the childless couples. We pray for the young boys and girls, those who are searching for their life partners. We pray for the jobless people. We pray for the children, those who are wandering in the streets, those who have no one to look after, those who are kidnapped, those who are abused. We pray for all those who are in the prison. We pray for all our soldiers who are guarding our country, those who are working in the border areas. Protect them, Lord, from all kinds of dangers.
We pray for Father Joby and the team who are preaching the word of God. Jesus, fill them with your divine spirit. We pray for the department members of our family, our congregations, our parish, and all those who are known to pray. We pray for all the persecuted Christians in all over the world, especially our brethren who are in Nigeria, Uganda, and all other kinds of all other African countries. MP, UP, Gujarat, Odisha, and different states in our country, India. Jesus, be with them, strengthen them, support them, so that they may bear all the pains and difficulties for your greater glory. We pray for all the terrorist groups in all over the world, those who are destroying peace and harmony in the lives of many in the states in the country. We pray for the warring countries, Russia, Ukraine, Israel, Palestine, and all the Middle East areas. We pray for each one of us who are sitting before you. We pray for all those who are joining us in this online service. Once again, surrendering before you, each one of us and all our heart desires, our family members, and all those who asked our prayers. Jesus, bless each one of us, bless all our intentions, bless all our heart desires, as we raise our heart and hands towards you and we praise. Hallelujah. 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 En jag rör er med Jesus Kristus. Amen.